Nekoliko meseci pre bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine nekoliko vrednih rukopisa je preseljeno iz Prizrena, iz stare crkve Svetog Đorđa u Narodnu biblioteku u Beogradu. Među njima i prizrenski pomenik iz 1436. godine, Bogorodice Ljeviške. On je postradao, kao i mnoge vredne knjige, 6. aprila 1941. godine kao žrtva kulturnog genocida. Ova pesma je posvećena prizrenskom pomeniku Bogorodice Ljeviške. U plamenu biblioteke pomenik gori, ljeviške listovi, pergamenta stara. Dželat hoće spomen da umori, u paklenom žaru plamen se vara. Darodavci znani pomenuti behu, na listu carskom u znak pomilovanja, monasi, monahinje, episkopi, vladari, Gospodnjoj njivi činiše davanja. Vlastelini, logofeti, čelnici, milosnici, vlastelini, vojvode znane, prezviteri, braća, supruge, sinovi, priložnici slavni u Gospodnje dane. Pomeni Gospodi raba svojego, Rodopa, Petra Kazanca, Gradislava, monahinju matronu, Nikolu čelnika, Višeslava, Rabovu Oliveru, Radoslava. Pomeni Gospode, oce i braću našu, sve upokojene u pobožnosti i veri, usnule u nadi, u život večni, vaskrsenjem Gospode, spasenje im meri. Na zemlji gori hram srpske reči, da vekovno pamćenje prestane da diše, a slova večna na nebu svetle, tamo gde Gospod svoju knjigu piše.